Adonu kuno tawu akano monua. Bono sulobana dio. Beleleti. Onukundo tenu yele. Ikano numoya. Beleleti ba no senu le. Ikano monukunu jamea. Nukutu elalote. Amon gbigba meo. Ero susu. Wa ikano na huwegbedi. Kwabado akuno zagba mesi de hiko ilo gwenu. Wonde ba na khode ba akuno na sida gbetwe. Bena ando Marc chapitre 4 verset 12. Oui, Mulando. Eneo, yenamo, tobo Canadien, yenase, yekanamo nu diamea, do yetawa le kosi wayeton le gudo, nu mau, na waso wayeton le keye. Odebre bigbo, de no suton me do bigbo me, de no sunu kunu me, bemno monu, de no banu donu me on, ini klibo, do bezantu sing bezantu me do Jésus Christ sing comme. Yini ba nu eton po de Jésus Christ sing comme. Besiegbe wenwe na kponu konu kutiera kwa na monu kunu jame. Wona na se ho potote kwa na monu kunu jame. De Jésus Christ sing comme. Wi wa tele kori da tele ena jijan lo bana kwete do ndo nesewe lo bana nukumo jandemewe de Jésus Christ sing comme. Ami wa sakame Bonu chesu ba kunu na se wachele so kemi da pakwele bi le Jesus sin comme ami denze nu kutele mauji le ku pon ba tanu kule jile yina go si adi si ami o lo bona ba mi mo lo bona ba da gbenu mi le Jesus Christ sin comme ado fide ndo ami docteur Jimmy nu ma si huse lo bona si humo le Jesus Christ sin comme akuno zagba me fifo lo weton wayi anamonu nue amakomo pon gbede a lo bana pa susunu ma o ananse nue amakose pon gbede a lo bana pa susunu ma o lo na ba dagbo gbezo to me asira monu vlivli a anamonu powo eziza pole bana monu kunu jeme ma o nu kuhunu we ba kota na to si wemele ina pa susunu ma o do ta to me do nu ku ohunu ma o do na wa dagbo nu yeso akuno zabra mfifo lo bonu tu aba na fond do gbigbo me mena fond do mena tite mena le commentaire me je vois à nouveau nous kutole do gbigbo me o e ko kun wala ami do ba bare wale nous sian elo do partager nos autres le Jésus Christ comme nous connaît ami.